Pemirsa pewawahan kasus COVID-19 nasional ring tanggal siki Februari war sekali tali likur kuningin nincap saihang ring rahina sedurung yani inggih punika kantos dasan tali diri. Ring tanggal siki Februari war sekali tali likur pasien kena ngelangkungin kewentenan kasus anyar kantos tigang talian diri. Indik pasien padam sangkaning COVID-19 keuningin nincap saihang ring rahina sedurung yani inggih punika pitulas diri. Wilangan pasien padam keuningin kantos dasan diri. Anut ring data Kementerian Kesehatan Nyihnayang, pencapan kasus COVID-19 wenten langkungan 16 tali diri. Dados nyani wilangan kumulatif ipun kantos langkungan petang juta diri. Raris, ring tanggal siki Februari, keuningin pasien kena wenten langkungan tigang tali diri. Dados nyani wilangan kumulatif ipun kantos langkungan petang juta diri. Selanturnya nih, pasien padem wenten ulu likur diri, sani ngawinang wilangan kumulatif ipun nyantos langkungan 1 tali diri selami pandemi ngelimbak dawak Maret war sekali tali dasa. Ini kewentenan pasien COVID-19 sani kantun kerawat kantos langkungan ulung dasa tali diri, utawi siki %. Rare suspek wenten langkungan roras tali diri. Diah Dewi Balipos, Nguningayang.